Martin Paes, Jahit Zes, balik kepada Paes. Lamu bana onde, ya Tuhan, penalti itu mah. Lamu bana, jauh bana tadi tu. Ayai. Masuk akhirnya onde, badangkang. Ako debut Martin Paes. Iko kanai hajar sedalah netizen Indonesia ko mah. Cameh kan, cameh pajar. Cameh si Martin. Bakai, akankah Pak S berhasil menepis from zero to hero? Coba cigo pemirsa. Kapten lo namanya Pak. Tenang Martin, tenang. Oke, Kapten Arab menyipak. Disipaknya ditepis saudara-saudara, ditepis di Pak S sana. Mantap bana tadi tu Pak S. Hop, batu ada takutnya kaki dah. Tanang si Pak Esko, ndak jadi dirujak netizen se Indonesia tu.